Sesiphinde sabuya futhi nesiqephu samamtshenge. Bengicela ukuthi ungasifollow ngicela usifollowe usilekele futhi. UMaMtshenge ilapho khona ayethi efika khona endaweni wathatha ikhwama zamakhe zokuthakatha. Yena-ke wayewumuntu onomoya ophansi, wayekuthanda ukuthula kodwa abantu babengamfuni neze. Emva kwalezi zigameko ezazenzeka endaweni yasesigodini, kwaphela iy'nsuku ngey'nsuku abantu bengahlaselwe ile moya le mibi. Kodwa umphakathi wawuney'nsolo zokuthi ingane yalo mthakathi kungenzeka ithathe iy'khwama zakhe, sengisho phela yena uMaMtshenge. Kodwa-ke umphakathi wasesigodini awuzange unake. Ngoba phela awusubona ukuthi imimoya ayisavamile ukufika. Babehlala njalo bethokozela abantu baleya ndawo. Kodwa into ayethusa kunazo zonke izinto endaweni yasesigodini iloya muzi walo wamthakathi, uMaMtshenge. Bonke abantu babehlezi bewuhlaziya lo muzi ngoba indlela wawuthusa ngayo wawungafisi usho ukudlula eduze kwawo. Okwakungenye yezinto yokuthi uMaMtshenge bangamthembi neze njengoba ehlala kulo muzi osabisa kanje. Kwathi sekuhamba iy'nsukwana nje abantu baqala nje bezwe izinto ezingaqondakali. Okwakuxaka ukuthi lezi zinto zazenzakala ebusuku kuphela. Umphakathi waqala lapho-ke wasola ngokuthakatha kwaMaMtshenge, ekubeni yena engakhombisi. Umphakathi wawusuwenza ezinye izinto ezingaqondakali nje. Kodwa uma ufuna ukwazi ukuthi izinto lezi zazenziwa umphakathi ezingaqondakali, bezocela ukuthi usifollow uma ungasifollow, ulike, ucommente, ushare khona uzobona isiqephu esilandelayo sikaMaMtshenge.